syai tang dia na kwa ba dia syai ka ba syai la kan ni ka 15 Finance Commission Award kadang don ne kalakut tang kata kata macam kata kalakut dan lagi projek ba rekam nama ka 15 Commission kita teriki kemalong ta kan dikasih installment jong ka aku FR kadang don yang menginang up ya ka fund na ka state government kwa kajing pensyai kendiap na iya mencharge mu yung meneba nakaliang kajong ka ministry kala pelat deh pion kapisa ka sakut hapo ka state government deh di hoi nakaliang kajong aru nakwa ban clear pi ba hadien ka ba pilayo ay ka intimation ba kata kapisa kala poi di pilayo budien nem pada ba ka state government di lada pipat budien ru ngasukwa hapo ka house ka bangan ai kejimut ya ia mencharge baik isi ba subha ban budin kam kloi kani ban lese de pidon kam kejing mo ka ba nakaliang kejong iru ban don ketilang ru namar kani kam de tang ka pisa tang jong ka ba mo ka scheme jong tang gede jong ka isi de jong baro long jong KMDC dengan ngai scam ba nakaliang kejong piru pin le kumno ba pin de budin nem ya kani ka pisa ka balapoi Mr. Chairman sir, haka santrik mulai Jun, Arjat Pendriu, kadian baka state government kala bu yaitu ka sanction letter ngila ai ka reminder sa ujuan secretary tu government ka DCA. But tentang kini ki official letter hari juga keren rumah ka pos ka pon maka verbal conversation jungi but kai ka baki ong higin pelai no kini ki si ke banwan mo. Ni siap dikata bat gila ya kenduru tengnu jai DCA minister deputy chief minister betul Mbak Preston Tonsong bat i berbeli hilang ini pelai no te kasu sakut takum tahi tegai ke baterai kongres ngasu yo mensim hal lesen dia hilang bat fi mo gimana lah juga parti le sekini sap lesen le temangi ke saten ni isinya hi mo kumbaka sarkar ka pijingi ba kani ke hop ke jogi bat ka uin ki condition ka central government kalong ba hadin sifus ni bapalai ya kapisan central government kasti keriban transfer no seki DCA den rai to nginya amata sisi marki intimation jongi lembagi WhatsApp group barki officer juga DCA kambat so bakan like no tu sekolah ini nak bantep kata kan biar meneh ka jubab dengan IM yang ba ka 15 finance kadang ya tementah pada yang ba ya kitu ki proposal jongi jong ka ni ka aku fulai kabangi pha na ka 15 finance ngin sa pha biang syaka 6 na ka 16 finance te ka bamut ka 15 finance kala akut ke ne gum na ka kod ka term reki project bat ngidang ya menteri kam tiru minta maka ni ka second installment ka akut ka ka 15 kemudian ka pisah wadang wan na ka state government singi ka ka 15 kemudian ngidang ya menteri kam kai kambalong hakini ki ka jengmut jong ka long ba na ya keren ni kata ka belayo bisa ngi pha ya ka proposal jong ar fulai naka 15 finance te kani ngi susu bangin hap yo na ministry te hiyo jing tip na em na ministry ya gitu ki proposal jing ki bala upload hapo ka portal naka 15 finance ngindang yo ne kata di ni kali ka basyai le kala akut la laps no ne ngi haban pha da ka fresh proposal namar kum belum menta kala stang kala ayat ka 16 finance te ta kada ngi kwa ban yo jing tip ka basyai la ki tu ki proposal jing jong ar fulai naka 15 finance kindang 1 AM kapisa kebelong metai semasa ketika ki proposal jogi kila lab semar bagala roll out ya ka 16 finance kamu muat ni kamu akan nyak hi daga fresh proposal nak ka 16 finance commission